Gicangasa ni kiraumire thokoni ya Magutuni utuku wa gukira muthenya wa umuthi nyuma ya muntu burume ukumenyekana ta Jacob Kang'ori kubithukira na kuraga mwendo wawe na njira ya kumurenga nkingo na kabyu akumwithira kirabuni na muntu burume ungi. Muntu mukoyo harakwire bau riwo umuthi muthuganirwa uyu wa kuraga na Kang'ori ni mugwate ni borishi ena kabyu kare aratemire na kontame ino na riu nabingirite borishi kurerekana ona naraye gutumira mututigi shiringi 400 ende hatenukire kungi na kukire rwangi rwa Chogoria rwa University ya Chuka mwire wa muruti wira umwe skuruni ino ni weshe marangu ni mwithire kwawe nyomba akwite mututigi ethirwe ari kwawe gitini ni mukari umwe uria arathiete kumusua. Martin Mugambi hataririe riboti inu ya Keba. Ichigo mbunge kia mara kumo tugo gukira muthenya we mundhikirerie na gutindia manto njogu manto manene manto moneki na nkinya manto makogegania mamu arakarindika kona niu gwika mutheka munekairie chobia kena suit manto mama marambirie tha 3 na nuchu cio tugo gukira muthenya we munthi mwekuru wa nkurukia miaka 40 hamuntetwe na kimindo nkingo na gukwa gwa gwi mwendo wake Jacob Kang'ori bari mbali cia Magutuni ambila kalimi ya kumtoa kimindo na kuragwa alagirwa ku meta nionda je spindi ndeza kuona ndo na mtu ni mulage uritwikika karimi wande na mwendo wake Jacob Kang'ori kabaranyunyaga na gwikenia kirabuni kimwe gigwitwa Cool Breeze mbari cia Magutuni kana meta kagita kare karikaririra karikire nikuromire waria Jacob Kang'ori na Irene Karemi Kang'ori wa kuma Kariesa Procation na Irene Karemi wa kuma Magutuni Procation ala baranyunyaga mbani gwitwa Cool Breeze ya Magutuni market ala Kang'ori ni ala oragire muntu gwitwa Irene Karemi amugita nkingo ya mumunda na kayo Kang'ori atorokete utugo babubu na gutiga mwendo wake Karemi giti ni waburara karirite ende atari moyo na gikombe giake atakithiritie igikinya thaa 8 cia muthenya we munthi Kanyoni muntu kara tungunyuria turi andiki banthe to ati Kang'ori agwikirwa mpeni ari mbari cia wiru nturi ake thairo na kayo kara kwirikana ikwara muntire na komwendo wake akwatikanite nako na kuthaganwa no cieswa Magutuni na mbuto yake ya bori sababu ya 400 anasema ati ni 400 alimpea alafu akataka kumrudishia yeye. Nyanga nataka hapa. Kanyanga chupa hapa ng'ombe. Kang'ori ariuga kabaruiyaga na Karemi na Karemi kararegete na chiringi ciake chiringi 400 Kang'ori na no kuona imindo yala ulaganira jio Magutuni anajia kimindo kila la mtangire yake iki yako gutunya mare no etamaririte igikinya thaa 10 cia muthenya we munthi turagwata chingi ati muruti wira wa University ya Chuka Chogoria campus shemarangwatire muoyo Marango aririkana kwithirwa nyomba gwake atari moyo mbari cia kimucia imuturio mworo kuthiete kumuchwa nyuma ya gutwigikana Marango ationekete kana kwigwika gwa ntugo tandiki banthe to tukujirite ndeto ino mathongo makionekanaga kuong'ong'a muchuyo wa Marango ara kuringana na chibo wa location ya Chogoria George Mutembe Marango ethirwa akarite gitini gwake nyomba na ndamu yumite na marinya mamwiri ara nyombe nwe kuri mbinge na ndeni na kubunjwa mabicha ma DCI bagwatanirite na borichi miri no yumanitie na makarika mamende iritwe kiri mocharia cibitari ya Chuka kwa igwana nkinya kuruthirwo twiria nkuruki kiri Potra Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mugambi.